Kani kedai ke All India Radio Shillong ke kubur ban pulit ibadahun ramdi. Kimat bakongsan jong ke kubur mentah ke stem. Mentah ke sengi an rakhe ke sengi Republic Day ban nyopau habarok kawai kari. Yasai sekolah ke Sarkar Jilla bat ke Public Health Foundation of India halor ke projek ban weng ya ke jingkerdo iki doktor specialist ha ke Jilla. Bat pembina ulat ke Jilla ki kerteng ki menteri bat ke distrik bakin shimti ban let jingo hakawat ke bakhaddo jong ke jinglet pet penya ya ke rukam trikam habaro ki distrik ke Jilla. Ki kubor babenya. Kari India barok kawai kan rakhe ke sengi Republic Day ban nyopau mentah ke sengi. U Presiden kari Ramnath Kovind un session bentah ke jingya Republic Day parade Harajpat Hanong ba Delhi. U Presiden kari South Africa u Cyril Ramaphosa un salang kumukongsan hakani ke jing rakhe Republic Day mentah usnem. Kan sedang ro ke jing pin inam ki jing shna na ki Jilla baper bat kitnat trikam jong ke sarkar kapang pedeng jong kani ke jing rakhe mentah usnem ke Deshapang Mahatma Gandhi. Ulat ke Jilla Meghalaya Utathagata Roy un penkir kalama kari ha ke jing rakhe hanong ba Shillong kat ba menteri rang ba ke Jilla Konrad ki sangma un penkir kalama kari Hatura. Hakani ke sengi Republic Day ansa airu ik khusnam shiki praspa san ngut ki pulit ke Jilla ansa ai ke khusnam President's Police Medal for Gallantry shiki laingut ki pulin ya ke khusnam Police Medals for Gallantry ansa ai shiki shispa asa pundringut ki pulin ya ke khusnam President's Police Medals for Distinguished Service shiki nyupusangut ki pulin bat ya ke khusnam Police Medal for Meritorious Service ansa ai shiki indus pa lai pu arngut ki pulit ke Jilla. Napreng ki praspa san ngut ki pulit khat lai ngut ki pulin ke Jilla Meghalaya kin sayo ke khusnam Police Medal for Gallantry kat balai ngut ki weipat kin sayo ke khusnam Police Medal for Meritorious Service. Kasorkar Meghalaya kalashim ya kasin jam ban pet halor kumno ban weng ya kajing bayade bat kajing dunai ya ki doctor specialist ha ke Jilla da kajing penlat ya ke project beratip kum ka design and adoption of alternate models for responding to address shortage of medical specialists in Meghalaya lane ka adarsh. Hadirin kajing isa ya ke sekolah bat ka workshop ke bala penlong da Kasorkar Jilla ringkat bat ka Public Health Foundation of India PHFI bat ka Indian Institutes of Public Health IIPH hakanyo tarik unok pra arajar khat pra kajing isa bat kajing ai ke sekolah ka bakhaddo apdeng Kasorkar Jilla bat ka PHFI kalalong henden ke sengi ha kajing dan lang jong menteri ka tenat ka koit ka khia ka Jilla iba AL Heg bat EPW Inti Additional Chief Secretary Kasorkar Meghalaya. Kajing temu jong ka adash project kalong bantau lat bat ban penkir ya kajing dan jong ki doktor specialist lani ki blapen tibet kerpang ha kanu kalyang sumar beriu ha ka Jilla da kajing ajing hikai ki doktor ha ki hospital sarkar. Ka PHFI bat ka IIPH ka nitrei ringkat bat ka sarkar pedeng lem bat ki sarkar Jilla ka College of Physicians and Surgeons CPS bat ki wei ki tenat ban penkir ya kajing dan jong ki doktor specialist ha ki hospital sarkar. Ki hospital bahe ki district in sashim ya kajing ajing hikai ki doctor specialist. Kaying bishar bahakli do kari ka Supreme Court kalarai ban bishar banya ya karai jong ka sarkar pedeng ban bha shipho na ka shispa na ka benta kitu ki bawan na kilong yeng ki baduna ka yo ka kon na ka thop general. Kakanhun bishar bakanthop ya Chief Justice Uranjan Gogoi bat u Justice Sanjeev Khanna kila ai ka jing tho shaka sarkar pedeng halor ki babon ki jing kerpat ha ka bayade bat ki jing jong ka jing penthamai ya ka an bayade bat ka jing bu bentai ki long yeng ki buduna ka yo ka kon. Ka sarkar pedeng kan haban ai jubab shaki yeng bishar bahakli do jong kari hapo saw tayo. Haringkat kari barok kawai larake kesengi National Voters Day bakhanda hinin kesengi Howard Slick. U Additional Chief Secretary H. Marwen ila ishim benta hakane ke program. Haba ajing kren hakane kesengi iba H. Marwen ila ong ba ngisngu sarong bangidan hakari ke bahe tam kesen syarpat ba hakaperthei hendrai kani kesen syarpat ba kalong ke bele no ladangi ki pat ba kini shim benta shit hem hakajing jet ikinong mikman. Ila ongro baka election commission jong ka Jilla ka trishitam ban penti kena habaro ya baro ki bakot karta ban tap vote bakinyo ka benta ban jet ikinong mikmat jong ki.
Iba marwen ila kenturu ibaro kinong tepwot kam tami ki badang Thamai bakin pendan kam ya kate ka hok jongki ta ka jing tep bat ka jing start. Namar ka jing tep buat jongki kan sa ay ka ra jong kalaway. Kung sibenta jong kate ka program kala dondo ka jing sa mi ki kusnam na ka benta ka jing ya ko baper pakan tup ya ka jing mare run for democracy ka bala penlong henin ka stamp ka jing ya ko option dur ka zumba fitness ka rock concert bat kiway ki program. Kani ka kubor ka wan chupi na ka All India Radio Shillong. Ulat ke Jilla Meghalaya utathar gata roy ulapni ekikerteng jong menteri ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance MDA bat ke district baki hab ban shimti ban let jingo na ka benta ka wat ka balai bat ka bakhaddo jong ka jinglet bishar bnya ya ke jing pentri kam ni ki program bat ki scheme befer jong ka snem arjar khat pra do arjar khat khandai ya ke ne lapentep henen ke sni daw additional chief secretary bere pet ya katanat implementation and evaluation Usung Board Menteri Rangba ke Jilla iba Presiden Tensang in Pet ya ke West Garo Hills District, James PK Sangma ya ke South West Garo Hills, iba AL Heg ya ke West Khasi Hills, iba Snyaw Bhalang Dhar ya ke South West Khasi Hills, iba Komingwan Imban ya ke East Garo Hills, iba Metba Lindo ya ke East Khasi Hills, iba Lakmen Rumbe ya ke East Jaintia Hills, iba Kirman Shilla ya ke West Jaintia Hills, iba Bantai Dor Lindo ya ke South Garo Hills, iba Hamlet Doling ya ke Ribhoi District, bat iba Samlin Malnyang ya ke North Garo Hills District. Kini ki menteri kin haban pet ya ke jing bishar bnya basisin saw bnai jong ke flagship program beper bat bentum dap haswa ke live huai terik ubnai leber. Presiden Kari Ramnath Kovind ula ong baki samlak ki balayo khatpras nem sheneng menta usnem kin sayo ban tep buat hakasin ke banengkong haki election ki ban sepenlong menta usnem. Hakajing ajing kren jong hakajing yalang jong kajing rakhe kasni National Voters Day hanong ba Delhi henen kasni Presiden Kari ula ong bakini kinong tepbun kin ban sedang tepbuat hakasin ke banengkong menta kin sa ay karay jong kabok pat kalaway jong Kari India hakani kaspas nem bamenta. Ula ong bakalong kajing sarong ya baro bakin long kinong tepbuat jong Kari kabahetam kajing senjar pat ba hakapertay. Ukovin ula kenturu ikinong tepbuat badang thamai bakin pendan kam ya kani kahok jongki da ka badan ya ka jingtem ka jingthamu bat ka jingkit khle hakati ka jingelang Chief Election Commissioner Kari Sunil Arora bat Election Commissioner Ashok Lavasa kila play perdai ka International Conference halor kapang making our elections inclusive and accessible haka jingkren jong Lavasa ula ong ba ka Election Commission of India kalale ka benta ka bakongsan haka ban penlong ka election ki bakuit basubah Kari bat kalalam Lentiro ibakan ajing tip bat jingi kay ringkat bat ki electoral management body. Anam penkenra ki election haki artli ki autonomous district council haka jilla hadin jong ka jingmanjor ka yung darbar thaw an Kari pententhamai ka kernet pahandrio bat yak article ka ba ars pa prapo jong ka riti senshar jong Kari haka sngi balang jong ka ni katayo. Habaya kren bat kinong tho kubor Sembut Menteri Rangba ke Jilla iba Presiden Tensang ila ong baki election na kabenta ka jingjit ikinong nikmat batamay siya ka KHADC bat GHADC kinsalong kumbalabu kata ka akunyo tarik urimpang hakaba baro kisengsan pertay bat kikertong kila penkre na kabenta ka ka election. Iba Tensang ila yaturo baka jingpen trekam ya katay ka jingpen tamay kalong kabasimpor bat ila ong baka Sarkar Jilla kan sepelat jingtem ya ka jingpen long ya kitay ki election ha kitay ki artali ki district council ha ka artarik urampang bat ka jingyaw ya ki vote pat kan long ha ka artarik uluber. Henday kan salong katkum ka jingpta na ka Sarkar pedeng ladadon kanu ka jingpen kalay kitaring. Ila benrap ro batang syupen long ya katay ka jingpen tamay ya syakaan ya ka jingpen trekam ya ka ansale haka darbar ka batamai bat ka darbar ka district council menta kandang peteng haswa penkut ya kubor sa sisian kimat bakongsan menta ka sian rakhe Kashmir Republic Day ba nyopo habaro ka wei Kari ya soy sekolah ka Sarkar Jilla bat ka Public Health Foundation of India halor ka project banweng ya ka jingkerdo iki doctor specialist haka Jilla bat penpena ulat ke Jilla ki kerteng ki menteri bat ki district bakin shimti banlet jingo hakawat ke bakhado jong ka jinglet penya ya kuru kompentri kam habaro ki district ke Jilla kani ka khub
Kapte milapay siya kabakot jang kakubor kabalawan chapi na ka All India Radio Shillong. Tanya so na bat ka Delhi station